Indian modern history a chuan indo helna independence baka ramthar piang chuak tharin akentel thil chi hrang hrang atela khovel indo pui tangin kumpinu ro rel hnuai tanga independence sual baka indo pakistan indo thlengtelin atel kim hlani mania in rail ball hrang indang tharlano pangte machuna tan chuan atam lua dewani indo pui pakhatna achua khan india chu british opna hnuaya aloma wangin triple antons indona po automatic in atelvea triple antons ti omzia chu ram pathumin ram siamna ti na ni in heta hian greek britain france le russia telin indo pui pakhatna khanan tang rualani indona chuan india mi makta doi khat chuang telvein india sipai te chu ram khat atanga sipai thok chuak number polan nia indo pui panina khan british thupek hnuaya india chon sipai makta doi ni point panga chuang zet atir leni heng indona pania hian india chon zalen na ala sual chualo wangle british opna hnuaya alani mio wangin anmi le sa telaka thuneina an nei thelo ni chutiang chuni ma se india ram tan chon heng indo pui panina thil thleng te hi indian history riat reng ani to don ani indo pui panina khan tangrual pol chuan nena changma se hemi tuma boina chuak hian british emperor tan a chezong in ngong lian tham taka kengtel thunga british emperor le united states in ram siam na ngin british emperor chuan an ram op engmosa chu an chhuwa zalen alo ngai ta chumi omzia chu india ram tan po mania in rail ball ram an ni theina turin kong aron in hong tina ni June ni thum sa khaza ko somli le pasaria India British Governor General no nung ber Viceroy Louis Mountbatten Lord Mountbatten tia an soi bok thin chuan British India chu India le Pakistan a then ani thu puang chuak tha hengram pani te hena hran pa in an ma ni ram chu anin rail bol to don ani hemikum August ni somle panga sang khaza ko somli le pasari hian British sarkar vek chuan hengram pani te hi du thlanna pe in British Commonwealth anom dule dulo atlan tirta kumsanga zakwa somni le pakwa India chon Commonwealth rama adu thu soya heti la hian Jawaharlal Nehru chu India ram president masaber ni in kumsanga zakwa somni le pasari tangin Jawaharlal Nehru chu Indian National Congress a hruai tu lo ni toni chuti role in deputy prime minister masaber chu Vallabhbhai Patel ani in Jawaharlal Nehru le Mahatma Gandhi aten Indian independent an nei theina na thei top an chua lai khan hun poimo taka chelani Vallabhbhai Patel le Jawaharlal Nehru te hun lai hian India rama Hindu sa kho betu le Pakistan rama Muslim sa kho betu ta zinga mi puin thlak thlengna ro pui taka thlenga ramin then no pang tak panin kara kumsang ka zakwa somli le pasari tanga sanga zakwa somli le pakwa khan Kashmir in dawna thlengin Indo Pakistan indo na pali zinga ama saber ni in an indo chan chu Princely State Jammu and Kashmir in chu wanga nia chuti role in Bengal le Punjab province chu rampiang thar pani India le Pakistan in kara then turati ani bokani Jammu and Kashmir omdan turero rail fel alani lawa mase Pakistan chun indo tan tak tak ma independence an bu nu loka Waziristan atangin tribal laskar tir chuakin anon cha chuak thutta Jammu and Kashmir omdan tur hi an chen lok theilo na chan chu he Princely State an Maharaja chu Hindu ni in achunga cheng tamzo khero Muslim an ne thungani Jammu and Kashmir chu sipain an dan chep tlata wangin India emo Pakistan emo bet tura norna na sataka oma chuti rolin Kashmir le Jammu State a cheng mi then khatero chuan hengram pani telakatang hian in thiar filima independent an du thunga pro-Pakistani tribal in Kashmir a helna ti chuakin October sang khazakwa somni le pasari kumtir rama phei chuan boru ka so sang thaleni helna achua ta ka chuan Pakistani sipai chu pro-Pakistani tribal te puiturin anlo lang ngal thuaya Pakistan thil tumber chu Jammu and Kashmir khopui Srinagar holbenia Pakistan sipai an thlen nu loka Maharaja Hari Singh chuan India tan puna dilin asipai te chu ronthon lu turina ngena mase India chon Kashmir chu India state zinga pakhat ani vedon phochuan an tran puyang tin an lo chang le thungani ti chon instrument of accession an tiam mai Jammu and Kashmir chu India thuna ina hnuaya omani ti chuna chu
Maharaja Hari Singh ale Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru te chuan October ni somni le paruk sanga zakua somli le pasaria sign-in chuti hunlai Governor General of India Lord Mountbatten chuan anin rem siam na chu atuk October ni somni le pasari sanga zakua somli le pasaria alo pompui vele tani in rem siam na an nei hnuwa India troops te chu thlo theina mangin Srinagar tirlu ngalan nia British commanding officer te chuan Pakistani sipai te chu boina chuana hmuna lu phal saklawin tuna chuan Jammu and Kashmir chu India thu nei na hnuaya omani to ti an hrilta a mase chuti chung chuan Pakistan le an mani thlop tu tribal te chu an lein hnuk dok du chuang lo ni December sanga zakua somni le pariat thleng India sipai le Pakistan sipai te chu indawin India zok chuan engtin nemoni chet atho ani lo chuan an boina chuan kiam lam apan theidon lo ti hriain United Nations an pur taringot maya ti chuan iwan tran puina in January ni khat sangkha zakua somni le pakua India le Pakistan in kara in ka hai puan ani thani hemi kumvekian Princely State dang pani Manipur le Tripura po India ram chunga rin lunia India Constitution po paifil tre pani toni November ni somni le paruk sangkha zakua somni le pakua Dr. B.R. Ambedkar le drafting committee member paruk te chuan Official Constitution of India chu draftin January somni le paruk sanga zakua somnga mantra nia drafting committee member dang da chu Aladi Krishna Swami Iyer N Gopal Swami KM Munshi Mohammed Sadullah BL Mitir le DP Khaitan teni in Anthorim Nazara India ram chu January somni le paruk sanga zakua somnga Independent Democratic Republic mo Sovereign Democratic Republic ti alawni tani India Constitution hi khovela Constitution zia zinga chuan asei berani ome Dr. Rajendra Prasad chu India ram President masaberania Independent nuwa Lok Sabha General Election masabera chu October ni somni le panga sanga zakua somnga le pakhat le February ni somni le pakhat sanga zakua somnga le pani inkar chungin nei niin Indian National Congress chuan in seat zali le somriat le pakwa seat zathum somruk pali la in nenan changa Jawaharlal Nehru chu Prime Minister tan thlantlin masak ber aloni tani chu mai baga India rama Prime Minister ni na chel reiber ani tel bokani Jawaharlal Nehru le Dr. Rajendra Prasad te hi thlantlin non le ania Nehru Prime Minister turatana thlan non le ani hian dan le hrei engwasa thlak danglam niin Soviet Union Constitution atanga lak chon 5-year plan te duan niin Hindu society a mai chia te ham thatna le digna chanvo ti punania chi le chin thliarna te chu do dalani baka zirna war ani thaina tan nasa takin tran an la tel bokani Nehru chon December ne somni le pakwa sanga zakwa somnga le pathuma State Reorganization Commission din niin an na tho bertur chu ramchung boundary siam thatania boundary siam that an ngai poimo em na chan pakhat chu trong khat mang rambung khata anom kho mani chuan ro ren la ken ko aul sampha sot don baka sa khole chi le nam wanga boina tam tak akiam thei pha don ani State Reorganization Commission a hian HN Kunsuru te Fazal Ali le KM Panikara te pon telani kumsanga zakua somnga le panga State Reorganization Commission chuan report thelutin India ram chu state som paruk le Union Territory pathuma thin ranania uluktoka an report te anjir sian nuin India sarkar chuan claim her dangnam hretin State Reorganization Commission Act 1956 nuaya India ram chu state som palia le Union Territory paruka thin ran aloni tani State Reorganization hi sarkari na ngai poimo na chan chu kumsanga zakua somli le pasere Indian Independent amu khan India rama chuan Princely State frang thriau zanga chuang omin Part ABC le D state ate then thanania chu wangin sarkar tan thil boi thlak tam takoma wangin siksoi adu pha thani heng hun lain India ram chuan in mel lung poimo tak tak chuang ka in kumsanga zakua somma le palia atomic energy program honania India rama computer masaber British siam HEC 2M computer chu chok lunin Indian Statistical Institute Kolkata kumsanga zakua somma le panga khan dani Nehru hi non-alignment policy ngai sang tu niin Indian foreign policy a non-alignment policy be chanin non-alignment movement adin chuaka
atum ber chu ram in hal tak pani US le Soviet Union thian thataka siam ve ve nia India chu neutral in Indo tivel thlop lo ma se kum engmazat goa chu India nena hlan tura anti hnuwa le anin dorna chon ra tha engma athlen lo wangin nero chon kumsang ka zakwa somruk le pakhata Indian Army ta chu Portuguese su na ina hnuaya om goa chu runa latura thuna ina le phalna pe a hethila wangin nero chu India alar bel na salheni chuti ruling communist opposition lam atang ve thunga ro chuan sipai chakna amana wangin selna adong na sa ve le thungani akum le kumsang ka zakwa somruk le patnia sino Indian Indo na achuak le a he Indo na chuna chan chu Himalayan border chungchanga in hialna achuak wangani a mase anin ti buai tanga thlakhat nu loka chena chuan inka haya puang thane lungmong takin reivak lo anom nuwa meni somnile pasari sanga zakwa somruk le palia Prime Minister Jawaharlal Nehru chu hata teka wangin a baurana athi nuwa Lal Bahadur Shastrian aron thlak veleni August ninga sanga zakwa somruk le panga September ni somnile pathum sanga zakwa somruk le panga inkara Indo Pakistan Indo na chuak lein Kashmir in chuwa anin daw voi ni na niya heni sompasari anin daw chu hen India sipai sang thum le Pakistan sipai sang thum le zariatin hliam tuarin Indo pui panina nulamaral tuam mangalir thai am vehicles man tamna berlani Hemitomian Pakistan son Operation Gibraltar kalpuin an tumber chu Kashmir an thun hoya dania ama kumloka India chu China laka an tloma wangin Kashmir chu venghim zolo tura an ngai ni Buena nasazok at sunaw ni United Nations Security Council chu enroll fatin rampania in kahayan puang ta UNSC in kahaya puang ta ka chuan Indo po chu atop chop chilvetani hemin hu hian buena nasazok at sunaw nan USA le USSR an enroll vele a Tashkent Declaration mo Tashkent inram siam na anti umay rampani in kara Indo ti tobrem tina chu Tashkent na Uzbekistan January ni som sanga zakwa somruk le paruka nei ni in a host tu chu USSR nei in India Prime Minister Lal Bahadur Shastri le Pakistani President Ayub Khan ten ming an sign nanani maktak main Pakistan nen Indorem tina an sign tu January ni som le pakhat sanga zakwa somruk le paruka India Prime Minister Lal Bahadur Shastri chu natlok po omlovin at hitut maya Hun lautaka Prime Minister berathi taka chuan India ram Prime Minister masaber Pandit Jawaharlal Nehru fanu Indira Gandhi chuna ayaron o chawa akum le inthana chuan Indian National Congress Party chuan nena changma se kumdanga nena an chan thin dan nen chuan intlau takani an bai sei aya vote an mu tlem na chan ne lang chu party hruai tu te in luling lutukin an du sak zong te uchuak takin du sak na lan tirin du sak tu nei velo dan na mu ahar sa ema chu wangin unemployment rate asan mai baka ai le bar ko nga po India chu athuan op min thil man asang ema an hun ton chu chu tiang te rep ani wangin miwan tlang welam tan khosak ahar sain sarkar laka beisena an nei tlem hleni Prime Minister tana political advisor chu Indira ming hliau lutuk tur tan pui turin aron pen chuak thuaya chuti rolin Prime Minister chu socialist policy tidanglam tura hrilin chungzinga Privy Pass Agreement po ti top turin thuron apetel bokani Privy Pass Agreement chu Princely State lal lo ni thin te nena kumsanga zgo somli le pasaria inram siamna an nei angalal chung ko te nena poisa an pek thinani ai baga hian Prime Minister Gandhi tu thunga siam danglam le chu kumsanga zgo somruk le pakua India rama private bank lian deuh deuh sompali ta chu Sarkar enkol na hnuaya om turina da kumsanga zako somsari le pakhata Indira Gandhi chuan election nena changlein ama du tu po an punbel na sa hleni Indira I thutlunga siamangin India chu Bangladesh Liberation Indona enroll ve in avoi thumna tan Indo Pakistani Indona chuak leya hemitum hian India chun nena changin East Pakistan ni thin chu Bangladesh tino ni tani Pakistan laka nena changma se Congress Sarkar chuan harsan na chi hrang hranga toka heng harsan na ato then khat chu Indona suman sen nema wangin inflation asa na sat pha hleni chu me baga ram chung mun then khata khokheng wangin mitam takin buaina an tok bokani
tin kumsa ka zakwa samsari le pathuma tuyal theiwanga buaina oil crisis a thleng bokani India chu foreign affairs a enroll na satul tulin oga sanga zakwa samsari le pakhata kumsom ni chungatan Soviet Union chu Indo-Soviet Treaty of Peace Friendship and Cooperation sign pui bokani hein rem na he ogas ni rian sanga zakwa somko le pakhat khan kumsom ni chungatan thori niu le ne kumsanga zakwa somsari le pathuma sikim lal rama lal nei du lo pol anti royalist rhetoric roi hotin helna na sataka chuka helna achuna chanchu lal nei du lo pol te hian lal ban andu fangani kumni zat boina achu anua sikim prime minister chuan India sarkar churon bel bulin sikim chu India state zinga khat anga om aron dil ta India sarkar chun an dilan chu lorem ti sakin India army ta chu gangtok lam panin an thok chuak ngalani India army ta chuan lalin veng tu ta chu thatin April sanga zakwa samsari le panga lal in chu an hual beta lal in hual be ani nuwa vote mangin mipui ngai dan la in lal nei chun chaman du le du lawan zot ta ne sikim mipui za samko le pasari point panga in lal ban an du wangin lal chu ban ne in sikim chu me ni som paruk sanga zakwa samsari le panga India state somni le patni na alo ni ta ne India ramin than lam apan line prime minister Gandhi larna ero atla niam tul thunga prime minister chon dictator ang main raw rela wangin ama dau tu ta chu in hlom khomin kiltina tangin beina toka Indira Gandhi chon ama dau dal zonga chia helna chok chuak tu mitam jok chuman turin thu apea a sarkar le a cabinet chuan president Fakhruddin Al-Ahmed chu state of emergency puang turin antine president Fakhruddin Ali Ahmed chuan juni somni le panga sangka zakwa somsari le panga India dan pui article zathum somnga le patni plo chanin state of emergency chu apuang tane state le national election zongjong chu postpone vek ne in opposition member sangka don lai chu jela khungan nia helna cho chu khap burani bokane state of emergency puan ani atanga tharei lo te Gujarat le Tamil Nadu a Pakistan rule puan ani le police ta chu curfew puan theina thunei na pek ne in mi pui ta chu an nek chep hle ni India economy chun mason ma se India Gandhi sarkar chu ei ro pu ani baka thunei na mang kholo puan nia hei achan ni thei om ang pakhat chu emergency puan ani lai khan Indira fa pa no pangjok Sanjay Gandhi chu ton thriat engma nei lovin politics a aron zuang luta sarkar office a na chel engma nei lo chungin emergency puan ani chung hian athul he ni an soidana chon emergency lai khan Sanjay le athian pa Bansila la te chuan India ram chu andu dan da na kalpuin Sanjay chuan anu chu athu hnuaya da chu wangin sarkar chu prime minister office atang ni lovin prime minister in atanga kai hruai ti nan soini ka soi mai trap chu emergency hi tum ni phona nia hei wang po hi animana kumsanga zakwa somsari le pasari general election a Indira Gandhi chu pai thlak nin Janata Party hruai tu Moralji Desai chu prime minister tharatan thlanklin ania Janata Party huang chunga boina achua wangin Charan Singh chu kumsanga zakwa somsari le pakwa Indian prime minister pangana ni tura thlanklin an le thani Singa interim sarkar chu January sanga zakwa somriata Indira Gandhi le a Congress Party chuan an thlak vele ni Sikh community nen boina neu an nei nuwa Indira Gandhi chuan June sanga zakwa somriat le palia operation Blue Star mangin Golden Temple biru Bindrawale le apol te chu run turin thuwa pea he operation hian in Golden Temple mun then kha chu na sataka ti chiat nin chung singa chun akal tak screen le Sikh library portal ne Sikh raldo mi thanem tak an thi ba ka poisoi lo biak jin tura kalming mozatin an nun na an chan tel bokani hemitum hian liam tu ringot po mi sangtel chuang fe an tlingani Operation Blue Star wang hian Indira Gandhi chu October ni somthum le pakhat sangka zakwa somriat le palia Sikh puite laka phuba laknan a bodyguard Satwan Singh le Bin Singh ta chuan prime minister chenna first of Darjung Road New Delhi a Indira Gandhi chu huana online silain an ka phlum ta ne Delhi a John Sikh huana le dulona na satakalan tirin boina chuaka Sikh mi sang chuang fein nun na an chan pha ne Congress Party chu tharum thona chok thau tu a pu ania
mase min an puna te chu enga mangai du lawin an tuang an ti cha lui tlata Indira Gandhi fapa upaber Rajiv Gandhi chu anu thlak tu turata nan ruata Rajiv Gandhi kumsomlia upa chu December ni somthung le pakhat sanga zako somre le palia Prime Minister atan lak lu nin India rama Prime Minister no pangberane Rajiv Arora nuaya kumsanga zako somre le pakwa khan Parliament chu thiania Congress Party chon si zanga somli le panga si zali le som panga muin nenan changa Ajiva hun lai hian thil tam tak siam thatani baka United States nena anin lai china po so nge deuh deuani Prime Minister Rajiv Gandhi chuan ming hliawna soitur nei lovin tluak takin India sarkar chu en kola press lampo in puthiang hlima Mr Clean ti minglem an phuasak hialani amero chu thuruk pakhat Thailand ani hlau mai chu thuruk chu engdang ni lovin Bofors scandal ania he thuruk khailang tu chu Rajiv Gandhi Finance Minister VP Singa ani he ne Bofors scandal a hian US dollar makta duai chuang in rolin Swedish Ralthum Company Bofors su Italian sumdong Ottavio Gurucci mingin India sarkar nena tangin contract amu thainan Gandhi chung ko nena thamna sum thanem tak apeanga soini Eruk na laka fihli mga an ngai Prime Minister Rajiv Gandhi mingchu nasataka hliawin Congress Party point an siat pui hleni kumsanga zakua somre le pakua in thana VP Singa chu Prime Minister turatan thlan thlina nia VP Singa Prime Minister ani chung hian boina neuna akha tokina chuak renga kumsanga zakua somko le pakhata Narasimha Rao chu Prime Minister tan thlan thlin velenin sorkana fungchel tu tan chung hian economic le politics thila poni se thil tam tak thlak danglama ahun chung hian Bombay boina baka India ram hun sang-sanga Hindu Muslim boina achuakani erukna ahlorin raw lena le a party chu nasatakati mual phawani kumsanga zakua somko le parukin thana BJP Bharatiya Janata Party chun nena changin Atal Bihari Vajpayee chu Prime Minister atan thlan thlinania Vajpayee hun chung hian India le US in leichina chu nasataka ma sonin anin leichina thanzialan tirnan US President Bill Clinton chun India atlo hianani Pakistan nen po thin thatak anni theina nasataka ma lakania mase an hlo tling lem hleilawa India ram hi tun thlengin ram thang duang tak nein ma ason chho zela tuna hian mihring tluk le dingon khat point pali vel chengin nom sang sang le chong chi sang sang tual chaina hmun nin history ngainom tak tak ania wang le manlai lalta sul nu ro pui tak tak mu tur ala om thluwa wangin mi ta ngai ven ala hlo hleni ole khati zong kha India history kan ngai thlak theita chu nia thil pakhat kan soi ram do chu ka ritlang khop maya katnar hi pingle deuh khala angai thlak a som mai theya alo som deuh ni pon mi lo tha thiam do nia